prvo sa nogom ovako udarate, ovako sa nogom pravo. Sad ne bude lina, pošto ne. Prvo sa nogom desnom, ok? Hajde. S ovom. I onda ide, bravo, ide u krug. Hajde ponovno. Dobro. Bravo. 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 4. 5. 6. Sad u red idite u red. 7. 8. Polako, samo što kad ustane. Hajde jako, 9. Da mi sad zadnji des jako. Bravo. Lina, jako. Ajde, sad da si jako. Bravo. Sad lijeva noga. Ok, sad lijeva noga, Asija prva. Alina, Bravo. vidi si sad. Samo polako, u red budite. Lijeva noga sad. Bravo. 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 Alina, sad sam ja. Bravo. Evo ako ide Lina, pa Asija, pa Iman. Pa Asija, pa Iman, pa Lina, pa Asija, pa Iman, pa Lina. Bravo, pa Asija, Iman, pa Lina. 6, 7. Bravo. Aj sad je jak. Bravo. Iman jak. Bravo. Lina jak. Bravo. Još jedan jak. Još ja. Jedan jak, svi po jedan jak. Bravo. Bravo. Ok. Sad ovako, Lina, dođe. Čekaj, stani tu. Sad ovako. Ovako. Znači kao da šutaš loptu. Hajde, Lina prva. Sa kojom? Desna noga. Ne, bok. Kao da sad ne ideš, Lina, gledaj, ne ideš pravo, ovako, nego ideš sa strane ovako, kao da šutaš loptu. Hajde, sad sa desnom nogom. Bravo, nemoj prstima, nego kao da šutaš loptu. Bravo. 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 Nemojte prstima, desnom nogom. Ali na sad sam ja. Desnom nogom. Sad sam ja, Alina. Ovako. Lijeva noga, Lina, treba desna. Bravo. Evo, ok, stavim se sad po jedan jak. A si ti prva, ti Lina zadnja si. Alina, ti si Bravo. zadnja. Sad ima. A sa kojom? Sa desnom. Dalje, sad Lina. Još po jednom jak. A si prva. Pa Lina, Iman. Pa Lina. Može još jednom. Bravo. Svi budite u redu. Bravo. Sad isto to sa levom nogom radimo. Ajde, ja sam prva. Bravo. Sad levom nogom, Lina. Bravo. Alina, nemoj ako da padaš. Nemojte prstima da slomite prste. Samo polako. Bravo. Pazi da ne radiš. Ajde. Ok, malo jače sad. Asi prva. Malo jače. Bravo. Bravo. Samo polako. Čekajte. Trebate da čekate rit. Polako. Ajde, Asi prva. Čekaj dok ja ne kažem ne ideš. Bravo. Sad ima. Sad Lina. Sad levom nogom Lina. Sad Asi. Bravo. Sad ima. Bravo. Sad Lina. Ajde još jednom. Jako ima. Ali svi. Bravo. Samo čekaj. Nije još završilo ti upadaš. Ok. Hajde Asi ti prva. Bravo. Čekaj. Sad ti. Bravo. Sad Lina. Bravo. Ajde Asi. Bravo. Iman čekaj. Bravo. Bravo. Još jednom. Bravo. Još jednom. Bravo, eto. Bravo. Sad, hajde da se piše. Ja neću. Ok, dobro. Ok, sad ovako, znači, imam dođe. Sad ideš ovako, znači, staviš ruke gore, ideš 1, 2. Znači, samo 2, ok? Hajde. Isto tako je. 1, 2. Bravo, samo polako. 1, 2. Bravo. 1, 2. Bravo. 1, 2. Pravite malo. 1, 2. Malo žuri. 1, 2. Jako. 1, 2. Pravite malo rano. Polako, samo nemojte drugi. Ok, stanite sad ovako, polako. Stanite u redu, Asi prva, imam, ajde, tu ne budu dana malo. Ok, sad ovako radite. I nemojte žuriti, ok, prvo jedan, pa sad čeka dok ode, pa druga, važi? Znači ovako radite, imam, znači idete nogom 1,
Spustiš nogu, 1, 2. Ok? Znači staviš nogu Jel nazad. kako ili ovako? Gledaj, pravo. Znači staviš nogu nazad, ruke gore i onda ovako. Kad Koju udariš, nogu nazad? zadnju, desnu. I onda kad udariš tom nogom, slušajte dobro, kad udariš ovom nogom zadnjom, staviš Lina, sedite lipo, stanite lipo. Slušajte dobro, nema posle da me pitate kako treba. Samo ću jednom da vam objasnim, ok? Slušajte lipo. Znači stavite zadnju desnu nogu pozadi. Dignete ruke gore. Kad udariš zadnjom nogom, spustiš je ispred i udariš desna, lijeva. Ok? Još jednom. Znači zadnja noga ide pozadi, udariš, staviš je ispred, 1, 2. I onda ideš u krug, onda druga. Sad čekaj dok ova završi, pa onda druga. Ok? Baba ću ti reći moje. Može. Bravo. 1, 2. Čekaj, mora ponovo, nije dobro. Hajde. 1. Hajde. Ok, stani, sad šta ste pogrešili? Asi šta je pogrešila? Ona je udarila i vratila nogu nazad. A trebala da udari i da stavi nogu Ja sam nazad. stavila napad. Lina je isto radila što Asi, a Ima je udarila lijevom nogom, a trebala je desnom nogom. Ok, hajde ponovno. Znači, slušajte, sad nemojte žurit. Udariš zadnjom nogom, staviš je napred, bravo, i tu. I onda udaraš prvo desno. Ok. Evo da ih sad. Ok, dobro je odlično. Opet je leva noga napred. Slušajte sad, gledajte, stanite Lina i Imam sa strane i gledajte šta se sad radi. Ok, znači Asi sad ima zadnju nogu desnu, je tako? Desna noga je pozadi. Ima ruke gore, udara prvo nogom, desnom, bum, i stavi je napred. I sad udara desnom rukom, levom rukom. Važi? Bravo, aj sad ima. Bravo, bravo si. Aj još jednom, bravo. Samo prvo desnom, pa levom. Stavi levu nogu napred. Eto, udari desnom nogom. Aha, slušaj. I stavi je napred. I desno, bravo, i desno. Udari je, to ti je leva noga. Ajde, desna. I napred, bravo. I spustiš je samo napred. I još jednom imaš. Desnom. I stavi je, kad udariš, napred je stavi. Ajde. Tako, napred, bravo, desna je, bravo. Ajde, desna. Gdje pozadnji stavi? Pozadnji tu nogu stavi. E tako. E sad, ne, stavi levu napred. E tako, udari sa tom nogom i stavi napred. Kad udariš, stavi tu nogu napred. Ajde, desno, ne, prvo desnom nogom. Udari prvo desnom nogom. E, gledaj, kad vidiš ova ti noga, ova ti ovdje. Kad udariš, stavi je napred. Ok? Ajde, udari desnom nogom. Bravo, i stavi je napred. Ovu stavi. Bravo. I sad udari desnom rukom. Ili ovom rukom, bravo, sad. Bravo, ajde, da si idemo. Bravo. To je bilo. Aj ponovo. Ajde, Ima ne radi doći. Ok, levu nogu napred, desnu. Odbojite se malo, dajte malo mesta. Bravo. Opet se levo. Ajde još jednom, samo na šansu. Desnom rukom prvo. Napred, desna, levo, bravo. Ajde vidim kako razmišlja mozak, da dobro pamtite. Tako? Bravo. Ajde, Ima. Desna noga nazad. Tom nogom. Bravo. Desna ruka, leva ruka. Sa tom rukom. Bravo. Bravo si. Bravo. A da ne moj, obačine pa abi malo mesta ne. Bravo. Hajde još jednom da ste položili test. Ide Lina, piš po jednom i to je to. Slobodni ste posle. Ajde. Bravo, Lina. Asi. Bravo, Asi. Ima.